Idemo sada do Paragova, odatle ćemo da krenemo. Pokret! Evo nas na Orlovom bojištu, u daljini se nazire Fruškogorski tunel. Krećemo! Da se ne zagubi. Dolazimo do Popovičkog jezera. Iskrenuli smo pre Vidikovca Čukale, pravac dole u Stare Lednice. Juče je baš bilo nevreme, ovdje je bilo i kiše i blata i snega i svega, danas nam je sunce. I Savinac smo prošli po ogronku, ostaje iza nas na brdu. Morao sam sačekati ove Pančevce, oni su došli malo kasnije, pa smo išli malo drugim putem. Pozdrav, čao, jesmo se našli, sastali. Grupe se objedinile, Pančevo i Subotica. Krećemo ka kontrolnoj tački 4, manastir Rakovac. Potočić. Latice, Pepsi, pivo, šta nam treba više u životu? Strogo pratimo transverzalu, jugo ne odstupa. I upravo smo na prilazu Isposnici. I sad šljašti na suncu u daljini, a mi iznad Isposnice. Silazimo polako i prilazimo manastiru Rakovac. Izostavljamo posetu pećini Beli Majdan i sigurno i neumoljivo stižemo ka kontrolnoj tački 4, manastir Rakovac. Idemo do Dumbovačkog potoka, Dumbovačkog vodopada. I ti kad treba kriješ ceo... Kažem je drpio pivo. A nije te baš i neko pivo. I nije ti baš neki stih. Ali mu je mera. Imamo još par stotek metara do Dumbovačkog vodopada. Jedno jako pitanje, ajde. Kako hoćeš.
malo severnije strane prilazimo Rimu. Akciju privodimo kraju. Manastir Beočin se belasa. Završeno zajedničko pešačenje, pa vidimo se negde